Россия Федерации правительстве Чуваш Республикине грант помай жынна. Пиликшер 22 миллион тенге. Чувашинре ердюллихен игибинде ширинбремі шулди шилне шапла хаклана. Шактереве республика пөлдірде девишне. Кыжал хеукша иртне шулден жень вунбелі процент ытларах. Шак нухрада социаллы білдерішлі проекцияне бұрнышлама ярашы. Ел хужалық тыдымне адаландарма 5 миллион деньги уйырма балырдашы. Шені техника туянаган зене куық шаба хавғалантарыш. Сумахмай, игибинде шерімір шулда шырбе ішлегензем тұғыржыр херсагыр техника туянны болсан, бәлдер шаққыдарду вижу худу үсіне. Хужалық сем пенжуры транспортлы болуна. Грант ушинне шагында янны техника паркне тададаш нетме май бамалла. Сывлық сықлаве, куен беде болужу боле. Пушламыш зенуна адаландарма теревгая. Шербю, вармар, варнар, елдік районезенде фельдшерба кушер пунктесем худагаймалла. Паллах шүртер хабардасы бергеде манмеш. Шымылы хукчебе шиде еғытлара хачалы жембезене булышыш. Візем республикара вындоғыр жембе шутланашы. Нумая жалы зене пурнмалы кедеслі булмах ыснара укшабықсағы варна. Онзыр бушне грант шудынженда да шіреге миллион деньги пама. Палырдашы. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Павел Ритков.